أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على Resulillah. Değerli arkadaşlar, Arapçadan Türkçe'ye ve Kürtçe'ye e, Arap darbe meselelerinin ikinci dersini yapmak üzere birlikteyiz. Bu 54 konuda Arap atasözlerini, Arap darbe meselelerini seçtik. Onları Türkçe ve Kürtçe olarak size takdim edeceğiz. Beşincisi zaman. Zamanla ilgilidir. Ev beşo bence ya der hakkı zamani daya. Birinci darbe mesel el vaktu kesseyfi in lem taqta'hu qata'aka. Zaman kılıç gibidir. Onu kesmezsen o seni keser. Bece zaman veke şire. Heke te istifade jeneki tu nebri yani istifade jeneki evet te bibere te ve qance dol khire do sarf neki kharç neki evet zarare bide ta ya amreta برزينة ويتا يعني يتا محبوبك يعني زمان وكشيرة في استفادة جيناكي أو zarar بدتا. العمر لا يعود. Hayat geri gelmez. Jiyan şun xada nafetele. Jiyan dur şun xada nafetele. Yani ev emre buri edi naye. El vaktu thaminun. Zaman değerlidir. Zaman قیمته. زمان قیمته لازمه مو بیهوده صرف نکه. التعجیل عدو الوقتی. erteleme zamanın düşmanıdır. Şun ve avetin و پیش و آوتن دجمن زمانیه. لازم پیغمبر خودش بجه هلك المسوفون اوه کو گوته از صبا بکم یعنی کار خواه ایش خواه هر شون دادایی او چوه هلاکه او محوبیه. بجا من لا يستغل الوقت لا يستفيد من الحياة. کسی yani zamanı kullanmayan hayattan faydalanamaz. Kese istifadeš vakti xwe neke, istifadeš hayata xwe jî nake. Kese ku vakti xwe fırsat nebîne, vete fırsat ki xwe nebîne vakti xwe, ew istifadeš hayata xwe jî jiyana xwe jî nake. Feyda jiyana jî nabîne. الوقت لا ينتظر أحدا. Zaman hiç kimseyi beklemez. Zaman namını hüvya tikese. Zaman namını hüvya tikese. Yani az بسکنم و که حتی تبعی لازم وقتی که زمان هاد جهد مو استفاده جه بکه مو القنجه دا فایده دا صرف بکه. Yedincisi الوقت اغلا من المالی. Zaman paradan daha değerlidir. Zaman, vakt مالی قیمت داره. زمانش مال وش پرا قیمت داره. سکزینجسی الفراغ و عدو الوقتی. امجی دست والاهی یعنی نشخولین دجمن وقتیه. boşluk zamanın düşmanıdır. Boş vakit yani boş durmak zamanın düşmanıdır. امجی نخباتی و نشخولی و بطالی دجمن وقتیه. Bece dokuzuncusu el vaktu yamdi bi süratin. Zaman hızlı geçer. Vakt züdü bure. Vakt züdü bure. Onuncusu vaktul amel huve vaktul ibda. Çalışma zamanı yaratıcılığın zamanıdır. Çalışma zamanı yaratıcılığın zamanıdır. Vakti habate vakti tişten cuda onine vücude. Yani vakti آنین وجودا آنین حولا تشتن غریبه تشتن اسبحية. صبر. الصبر مفتاح الفرج. الصبر مفتاح الفرج. Sabır rahatlığın anahtarıdır. Sabır mefta فرحية مفتا سعادتية. Sabır mefta فرحي و سعادتية دلخوشية. İkincisi, men sabara ala ma yekrehu ruzika ma yuhibbu. Hoşlanmadığına sabreden sevdiğine kavuşur.
کسی که صبره سر تشتا نخوش تشتا کیف و جرانه بکه کسی صبره سر تشتا نخوش بکه یه تشتا خوش به نصیبه وی تشتا حجی بکه تشتا خوش به نصیبه وی کسی صبره سر تشتا نخوش بکه تشتا خوش به نصیبه وی. Üçüncüsü, as-sabru ande şidde, zorlukta sabır gösterilir. Sabır sertişta nexweşa. Sabır sertişta nexweşa. Vakti tişta dijwara, tişta keyf û mojera neyte, sabır weda mühime. Men sabara nala. Dördüncüsü, men sabara nala sabreden elde eder. Kese ku sabre bike ye bigihiji hedefa xwe, ye bigihiji armanca xwe. Beşincisi, المر في البداية ولكن النتيجة حلوة. Başlangıçta acıdır ama sonuç tatlıdır. Hentişt hana seri da tahlin le fikye ve şirina. Doğuya ve şirina. Yani tişt hana, şuhul hana. Sere beda tahlin, keyfu mojeronete, nefsu mo zahmette, tahte, lebele fikye ve netice ve şirina. Altıncısı, as-sabru alel mekruhi akva minel cihad. Akva minel cihad. As-sabru alel mekruhi akva minel cihad. Hoş olmayan şeylere sabretmek cihattan daha güçlüdür. Cihattan daha güçlüdür. Sabrikena sertiştan nexweş cihad peter yani dest ma qavi dike. Dest ma qavi dike. Kuvvet ma zêde dike. Yedincisi, ellezî la yasbiru la yasilu. Sabretmeyen ulaşamaz. Sabretmeyen varamaz. Kese sabre neke nagihi hedefa xwe. Sekizincisi, azamul umuri sabran. En büyük işler sabırla yapılır. İşe heri mazın, heri giring u mühim sabre te destxwaya xistin. Eşen heri mühim, heri giring sabre te destxwaya xistin. Men la yetehammel الألم لا يحصل على المتعة. Acıya dayanamayacak kimse zevke ulaşamaz. Kese ku tahammül tişta nexweş neke ser eleme û ser tişta elem tişta nexweş neke tahammül neke nakihi ni'mete nakihi tişta xweş. Onuncusu, kullu şeyin yati bis sabri, her şey sabırla gelir. Çıkka tişta heyi, tişta baş, hamib sabre bote, hamib sabre bote destxwaya xistin. Adalet konusunu işleyecek 10 tane Arap darbe mesele. El adlu esasul mulki. Adalet hükümetin yani devletin temelidir. Adalet devletin temelidir. Adalet esası بنگه اقتدار یا حاکمیت یا دولت یا دولت و پی عدالت سرخوا ناسکنه یه هلمری یه خراببه یه هلوشی بجه من لا يعدل يظلم. Adalet etmeyen zulmeder. Yani ne havca mesela yani haça adalet neke ye zulme bike. Yani be adaleti zulma. Adalet nekirin zulma. Üçüncüsü, el-adlu yuhakkiku saadete. Adalet mutluluğu sağlar. Adalet saadete tene vücude. Adalet saadete tene meydane u çedike. El-adlu la yetecezze. Adalet bölünemez. Adalet bölünemez. Demek adalet tam be. Yani ne peçupari be. Ne parça be. Ne peçupari be. Ve adalet tam be. Adalet bölünemez, parçalanamaz. Bece İza ca'al adlu sakata zulmu. İza ca'al adlu sakata zulmu. Adalet geldiğinde zulüm düşer. Adalet geldiğinde zulüm düşer. Vakti adalet had zulüm şhale radabe. Altıncısı el adlu fil amel yuniru tariq. El adlu fil amel yuniru tariq. İş yerinde adalet yolu aydınlatır.
Yani işte adalet yolu aydınlatır. Kora da, işa da adalet çi dişte çi dike reyoma runahi dike. Reyoma yani runahi de reyoma runahi dike. Sekizincisi az-zulmu akibetuhu vehime. Az-zulmu akibetuhu vehime. Zulüm kötü sonuçlar doğurur. Akibeta, nihayeta zulme gelik gelik xaraba. Nihayeta zulme gelik vehime و gelek tehlikeye و gelek tiştik xaraba. Akibeta zulme. Dokuzuncusu el-adlu la ya'riful muhabata. El-adlu la ya'riful muhabata. Adalet kayırmayı bilmez. Adalet tarafgiriye nas nake. Adalet tarafgiriye kabil nake. Mu tarafı hena bigire. Yani velev ki ne hak jibe. Adalet ve nas nake. Adalet kayırmayı bilmez. Adalet tarafgiriye nas nake. Onuncusu men yuamilin nase bi adlin yuamilhum bi hubbin. İnsanlara adaletle davranan onlara sevgiyle davranır. Kese ku insanlara adalet tevgeriye bike, kese ku insanlara adalet tevgeriye bike, ye bora muhabbet tevbigere, ye muhabbet bora tevbigere. Yani adalet cik muhabbet de Kur'an'ın yani. Sekizincisi cesaret. Cesaret. Eşşecaatu hiye muvacehatul havfi. Cesaret korkuyla yüzleşmektir. Cesaret nedir? Korkuyla yüzleşmektir. Eşşecaatu hiye muvacehatul havfi. Cesaret, cüretu cesaret mukabele kirena خوفه مقابله کردن ترسه مو مقابله ترسه بکه خوفه بکه شجاعت او مو سنگه خوفه را بگه مو نه هله مو رنده خوفه مو رنده ترسه هن عدالت جسارت او جگر و جسارت او ikincisi men la yuvacihil havfe len ya'rifen necaha kese ku hemberi خوفه yani ber خوفه denen همش پیشا خوفه نگیره کسی که پیشا خوفه پیشا ترسه نگیره او سرکفتنه نابینه او سرکفتنه ناسناکه الشجاعة لا تعني غياب الخوف بل التغلب عليه. Cesaret korkunun yok olması değil, onun üstesinden gelmektir. Cesaret, cüret, cesaret, şecaat نكو حسنا كرنا خوفه نخير يعني مغلوب كرنا خوفه مو خوف خوا ترسا خوا مغلوب بك سرجي بسطينه سرجي ستاندنا ترسيا نكو حسنا كرنا ترسيا ولكن مو ترسيا حسجي بك مو بشكي بترسيجي لبلا مو سرجه بستینه موگوه خونده ترس cesaret ava. Dördüncüsü el-cebanu yemutu elfe marratin ve şuca'u yemutu marraten vahida. Korkak bin kez ölür, cesur bir kez ölür. Kese bezaraf hazar cara demire. Kese ku ceger car ketine demire. Kese ku bezaraf haru demire. هرو خوفه ترسا هرو دمره همه بجا کسی که جگر و زراف جا که تنه دمره. beşincisi الشجاعة تكمن في اتخاذ القرار الصحيح. الشجاعة تكمن في اتخاذ القرار الصحيح. Cesaret doğru kararı almada gizlidir. Şecaat girtina karara rasta. Girtina karara rasta. Dayina قرار راسته رویدا و شرطیه شجاعت و جسارت دایینا قرار راستا و شرطیه قرارات راست به ده شجاعت بی ده نترسی. Altıncısı men la yemlik şecaate la yemlikil hurriye. Cesareti olmayan özgürlüğe de sahip olamaz.
هرچی جسارت و تنبه او آزادیشی دست خنایخه او ناب مروفک آزاد او هر اسیره اخسیره يدنجسي الشجاعة هي الوقوف في وجه الظلم جسارت ظلمه قارشی durmaktır. Cesaret bersivdayına zulmeye hem beri hatına hem ber hatına zulmeye renedayına zulmeye cesaret eve mu renede zulme mu beşberi zulme bigire cesaret eve. Sekizincisi fi şecaati tekmulul kuvve kuvvet cesaret, güç cesarette bulunur. Güç cesarette saklıdır. Kuvvet جسارت دا و شجاعت دا و شارتیه قوت شجاعت دایا شجاع بی ته جسور بی ته قوی بی ته قوت بی ته بهز بی بله دو خزنجسو الشجاعة احیانا تعني السکوت في الوقت المناسب جسارت bazen doğru zamanda susmak demektir. Cesaret bazen doğru zamanda susmak demektir. Şecaat, ceger, corno, neştagalandına, vakte vedaya. Neştagalandına vakte veda. Vakti ku ne babetemü biştagile, mu neştagile, cesaret corno, او cesaret corno. Onuncusu, ellezine yemlikune şecaate yuhattimunen havaciza. Cesareti olanlar engelleri yıkar. Keseku şuca, keseku ceger ye mana'a برطرف بکن یه مانع شحوله راکن تا مانع نکو ببن مانع ایوا تا تشت یعنی موانع تشت مانع نکو منع بکن هدف بله دو قزنجو başlık aile el üsretu esasul mujtema aile toplumun temelidir malbat aile malbat esas civatiye esas civakiye esas cemiyetiye esas civakiye eğer aile malbat sağlam be civak jî toplum civak jî sağlam el üsretu hiye menbe'ul hubbi aile sevginin kaynağıdır الأسرة هي منبع الحب عائلة مالباد سرکانیا چافکانیا سرکانیا چافکانیا محبت یا مو محبت حجی کرنه دوستی کل مالبات خدا دیگره سرکانیا سر چافکانیا محبت عائله یعنی مالبات فی العائله تکمل القوة ailede güç vardır yani kuvvet aile daya قوت المالبات دایا یعنی مو مالبات خو حفظ و گردایی به مو گردای مالبات خو اقربای خو به مو قویه مو بهزه بله الاسرة هي الدعامة الأولى عائله ilk dayanak noktasıdır malbat aile malbat nokta يعني پشتگیرتنه یعنی نقطه اول پشتگیرتنه پشت ما بگیره نقطه پشتگیرتنه اول مالبات مایا بله العائلة هي السند في الأوقات الصعبة aile zor zamanlarda destek olur. Malbat deverin zahmet da deverin tange da pişta ma digire. مو يعني مو سرخواد دیگره بجه يعني مالباد دبرا دنگ دا پشتا مروفی دیگره نه هل مروف بکره یدنجسی تربیت الابناء مسئولیت عظیمت تربیه کرنا پرورده کرنا زاروکا مسئولیت هری مازنه تربیه کرنا پرورده کردن زاروکا مسئولیت هری mazına çocuk yetiştirmek büyük bir sorumluluktur. El beytul lezî fîhî mehabbetun la ya'riful hilafe sevgi dolu bir evde ihtilaf olmaz. Ev malbata muhabbet de dahi hacîkirin de dahi
او اختلاف ناسناکه، یعنی اختلاف خلاف مخالفت قوی ناکبلو مالبات دا، یعنی محبت هرتش ده حل کرن. دو قزلوسو اقرب الناس الeyke huve efradu ailetike. Sana en yakın insanlar aile üyelerindir. Sana en yakın insanlar aile bireylerindir, aile üyelerindir. Ev mruven heri neziktir ente ev mensube molbatotana. Ehli molatana, ehli molbatotana heri mruven neziktir ente ev onuncusu el-usretu hiye melazul insan fi hadhihi hayah. El-usretu hiye melazul insan fi hadhihi hayah. Aile bu hayatta insanın sığınağıdır. Malbat ve jiyanedir ve hayatı da ام بيجي جهه مخبه بگیریه، جهه مو دور تهلوکه دا مو خبابجه بر پرداوه و بر ستاروه او مال باد خوشکو برنده را بلا بده بسکنه حتی درسی که میاده ببینه خیر و خوشیه دا.